Барлық бейеуді бірінші урын Булат Мусин, Әбьялил районы. Хаумағыз, қадірлі достар. Бейусінің яшына түгіл, ұсталығына қарағып, байықтың еңісігі Булат ағай Мусин ұлы болуына қарамастан башқарған харакеттері, қолдарының тұтышы, бейген сақта жүрекке өтіп инерлік қараштары менен барыһында уздыра төсле. Бейу хәләті бәләки сақтан келемі, әлі бұға тіклем бүтінле беймейінігізмі? Менің атайым яш сағанда бейусі болған, өте хүнәрі менен импровизатор ерсі болған, әйбет, талантты кіші болған. Шул атайымдан күскендір деп ойлайым. Елік бәләки сақта аталы тетер сақырышып қонақ болғанда, менге ай зәйләғінің кенге малайы, әйдәлі, атайым оқта бейусі болғайны, бейіп қарайлы, несік болар екен. Атайым оқшатылыр мекенің деп, мені мәжілістерде олылар мақтап түсіре тұрғайындар. Шына мен қадығып кетіп, түсіп кетем, өден бейгенімді аңламай тұрғайным. Тәугі бейугі нендей болды? Бірінші классқа оқуға бардым, Халил Гетелі мектебіне. Шында әлі ол уақытта хәдерге хымақ балалардың мектеп формалары болманы, магазинде әлік довардар хатылды. Шынан 3 метр давар алып, меңе әлсей мәрхім, халдат форма хымақ салба гимнастика тегіп берді. Шуны кейіп ерінім оқығанда. Шуны 4-ші классқа текті кейдім. Жыл хайын, яңы ел байрамдарында халдат бұлы бей тұрғайным. 4-ші классқа текті шыл кейімде ювамда кейем, 4-ші классқа халдат бұлы бей бірінім. Әдір юғары кластарға күскен хайын, мені біліп қалдылар да, концерттардан қалдырмайдар, байрамдан қалдырмайдар. Мектепте әр вақыт бейуге, ерға қаттыштырдылар. Бейусі бұларға қиялана енегіз мәлі? Мен бәлікей сақтан бейусі бұларға қияландым. Атай мәркімдер дұрия кегес, бейуге бар ба ұлым, сигат тұрмышы бет ол. Оқығам, мұна мен емақ бірай бұхайдыр күрсіна, или экономист шымақ немеге оқы, деп сой тұрғайны. Мен бары бір ептеп кіні атай есеге айтмен, мен оқырға кетем денімді, істәртімік мәдені ағарту училищына оқырға ендім. Ер бөлігін әлі экзамен бердім, бейуге әлі экзамен бердім, екең әлі өттім. Шынан ер бөлігін әлі нағыраға яратмай, бейуге яратқас, бейу бөлігіне күстім да қойдым. Мені қиялым болды, Файзик Аскаровтың ансамбліне барып бейерге. Тұрмыш қашты ма қиялығыз? Сол істәртімік мәдені ағарту училищын біткес, Файзик Аскаровқа бардым. Мені қараныла, бейтіп қараныла, молодец күстім, хайбет. Әбиәлі жігіті өдегелге ғай. Әбиәлігелі бейусі керек бет. Деп шулайтып мені ансамбль қалмай, арайында халық ансамбльдері шетелге есірақ саға деп шулайт деңдер. Соға мен әбиәліге қайттым да, яшілік ансамблін ұйыштыры бердік. 71-72 жылдары Файза Абдыгамович, Файзик Аскаров Асқарға келіп, Белгеш ясық ансамбліне бейудер қоя баштаны. Хізді таныны мұ көргәс? Көргәс мені таныны, ой, Булат Құсты молодец, мұна бет. Қалай әйбет, іште берейі. Әйбет, әйде, мұна іште доға бет, яштарға өліктір, яштарға өдіңден бейу әлетіңді тапсыртып, менге дәртләндірмей берді. Файзик Абдыгамович бізге Рима Тайзағыриева мұнан әйде енге бейіп қалдыға бейу қалды. Шой бейу мұна бейік еңеудің 25 жылығына Германияға кеттік. Ишмоллаға Гилме Хаматов марқымда барды білдіңнен, бейіп кетәбілдер. Шынан ағай қорайынат тұрған бұла. Енге айтайынды, ағайымда түсір, күмілі болын деп. Шынан мен барып, ағайымды Ишмоллаға да бейімге түсірам. Шынан үш ойда жан фарман бейіп үріп, тұрғас Ишмоллаға жүрегін тұқтарып деп. Теге шаярта бұлайынды. Мен барып тұңдағам, теге түрті беремеге. Шаярттым, құстым, шаярттым, қайда? Әлі мен бейім әлі, жүрек мала кептігі, шулайтып мені дәртлендіріп, шулайтып жүріп қайттық. Ғайлегізге келгенде енді Булат ағай несі қыз һәм ұл өстірәгіз? Біздің ғайлелі 3 малай бір қыз. Үлкен ұлым Илфат,
Burtan sulum Irşat, in kisi belekay ulum Rifat, kırdım Leysen. Ülken ulumda minin yoldan gittiğinde rahmetinde men talantlı beyisi, ol karakterli beyli heybet bile beyi min hemek orun yerine yütkür başkara. Belekay malay da beyi. Belekay malay karaganda ut saçıp dura. Tege keşereyte ay bulat kızım belekay malay hinen arttır ha beyatim.
Содан білейсен, Шибай институтын бөтіп, институтын бөтіп, кандидатский яқланы. Бәлікей малай, әдәк шиғырақ. Һеҙгә оҡшаған ма? Шиғырақ олай. Ол хәбәрді алдыра инде. Бейік олақта хәбәрді алдыра инде ол малай. Бына уларға ниндәй тәрбиә бирергә тырышам? Аларды бәлікеде мен нық тәрбиеләнем. Эшкә үйрәттем, һәр біріне айрым эш біле тұрғайным. Теге яқшылық ерде ятып қалмай уландар, эшләргә тырышығын. Хатын кыз эше, ир эше тип турмагыз, айырмагыз, эшләгез. Дип сатып өйрәттем. Теге баяк тургандар әйтеп китәм әле. Хәзер телевизордан карап утырам, йөрәк яна бит инде. Мәйтәм, шунда бары кирәк баякка. Шул баяк башланганда теге Кыргызстандамы бер бабай терапия булып эшләгән шу якта. Шунан пенсияга чыкканда кайткан Көверсин районына. Көверсин районына кайтканда хакал мыйгылар минекеме. Шул бабай килеп бейне бит. Баяккамы? Баякка килеп бейне. Бабай шуны. Мәйтәм, вот врач терапевт. Мәйтәм, шуга карап утырдым да. Мәйтәм, мин дә алардан кем түгел мен әле. Юк, мин дә барайып түгелем дә дәртләндереп. Кешеләргә һөйләйм бит инде, күршеләргә. Әйдә, булат, бар. Biz yine karayız. Yine ısınmış şey verir. Yine bitir bit. Tiptiler dertlendire bit kurslar. Tege. Mide bala hamak tege. Şolar ekkende kıvanıp nidem de gitem. Hadır miyete müzikan yok. Nide kuyga bir gereken. Nide işler gereken diyeyim. Hadır kostüm tıktarga sponsorlar gerek bitinde. Kaydan alırga ne işlerge. Hadır şolaytı yerlimde kültürü harayına gelip askarga tege merejaga gittim. Adel kültüraga. Medeniyet bölüğüne. Metten şulay meni көңілде бар. Қарт баяқты bir yerге Мөхәммәд аға İdris'i бейген барып өзімді самалап қайтайым әлі. Әбгелдер Medeniyet Sarayı'na gelip kiyimler aldım da bir kulaysını bir bayaniste aldım da menen köylü öğretip yigitler şulay uyayın şulay taqıp öğretip dilerken mında klubda repetisiya heybet etip barıp inşallah tege saqtım da beyinim heybet etip turup aytam Radmir ağay mening atay mərhum ayta turğayını. Mına burunғы Башқұрт халқы жерге ятып бейген деп ayta turğayını. Қазір бейдер ұсып düşüp tegilер. Мен мына шул тегелерге айтам, атайым сайтым шуға мен Башқұрт халқы кыйын, Башқұртса әмдіріп берген деп. Шунан тегелер мені ой құрсарып, ите отаттылар. Рахмет Башқұртым, рахмет. Мен екінші турдала көтіп қалабыд кейін деп. Шунан екінші турғала барды мен деп. Екінші турға райондың Medeniyet Harayı'nın da Mileş ansambeli var yine. Şu Mileş ansambelinin tege Kesel İtinam degen yer var. Tegeler şunu yerlaylar. Şu yerge karap min beyip tege haldat formaya giyip leytenant bulup beyip yerim şunda. Amdala var jingip kayttık. Haklak yavaşlığa hımaylı başlıklarım Zalatoy ürettirim, zalatoy ürettirim Zalatoy ordudan Zalatoy lektiren Kaman yırtayım kuşima Kukuşta al girmegen Halkı menen yediyor bu yedirge Anlay ulmegen Zalatoy ürettirim, zalatoy ürettirim Zalatoy ordudan Zalatoy lektiren Yanmış ile giydirmeni Şindir buldu ininden Tunay durgan harı kayıştır Zalatoy ordundan Zalatoy ürettirim Bugün bayram turbatana Kuşiluk'un 100 yılı Belgelik tarihta kalır İzin ruhnamış olur Zalatoy ürettirim Zalatoy ürettirim Zalatoy ordundan Zalatoy ürettirim Başmalalım bayramında Batırların unutmay Yaklaşırın Kuşiluk'a Evyeninde bangırlay Zalatoy ürettirim Zalatoy ürettirim Zalatoy ordundan Zalatoy ordundan Zalatoy leytenant Zalatoy leytenant Zalatoy leytenant Конкурста искә алып киткәндә жюриларның әйткән һүзләре исегездә калдымы? Нина дип әйткәннәр инде. Шул яшькә итеп бейеп йөргәч, теге мин шул яшьтә бит Рит әйтә, шул яшьтә булатага дип. Тегеләр аптырайлар. Һиңа булат ул яшь биреп булмай диләр. Һин әле яшьсең әле? Баякка махсус гран-при алырга бардыгызмы? Мин махсус гран-при дип
o niyet bilen barmanım. Men duruştu bardım da udimdi küreteyim. Ulan biri der, bilmeye yok dep tege bardım indi. Şundan rahmat endi mine jüri meni dur balagandar, gelip kaytardılar. Birinci ürün alıp kayttım. Hazır kaytkas ülkemle ilfat malay gördüler. İtikti gördü bitinde. Ben aytanın atay itik bire bulmay bit. İtik iki bula. İkincisi de barbalarım dedi. Buna şuna ikincisi barbalarga niyet var. Meni hayalim var. Erendik bir kütü diyen büyüde birge. Hele qarayım oturam. Bayıkta qarayım. Bir şunday büyü beygender yok. Mende şunday ne var? Temperament. Tege imine bölküsüme sıkıp tege bölküsüme qararış bilen sıkıp bir yerge tege. Şulay. Atıp qarap oturam da yigitler beyi, şun beyi, bunu beyi bir nider yok, qaraşları yok, karakter tegenemeler yok. Şun. Hedegil qasan geleygiz bayıkka. Ne Allah bir hamına tege sponsor ham tepmeyle, udem ne tepme kiyim tektirip alham. Maturi tepkip tektir hem bana turmuş kaşırma uyayım baram. Şu berkit bayım beyimle bargut hem mujut meni udem uydayım. Mega garantri bulasaktı uydayım udemse. Şunu. Böyle de adı beyi yok. Yetem şu vakit vakit minişe. Kip çıkan vakit başım. Tege şu anda berkit çakızım. Balkim tam. Şunu tege qarayım qaraşmılan şulay. Qaraşma qarayım da şulay. Şunan tege jelmay kete yuqalangar. Yuqalangar iterinde şunu. Kapılı itip kete iterinde oraya kete ucu. Bülküp bitti. Oo iterip kete ucu. Ucu. Şulay. Dinge qasan ayak bastığız. Benim atay merhum avulda kuşçu mulla buldu. Törde bayramda, dini bayramlar ütkere, urada bayramları, kurban bayramları, birge yığılıp geyil ayatları ütkere turganlar. Şuna men tege uqas atay tınlap oturam etinde. Ataydan şoqaganlar hiç başta kalgan. Şoğa men hazır pensiyaga çıqqas avuldan bir abruylы kişi he Nigimat bilen Zakiraga aytdı. Bulat kuştum bizde mescitkele hoca gerek. Ayda hada klubda haybat uyuşturup alıp verinin bizde mescitkele var. Bizge baş kişi gerek. Başta birisi geçerek de beni sakırdı. Şundan men aytam Zakiraga men saqqana yaltı balayım. Klubda arınım yaşlarından girip. Men berekel yaltayım. Ya kuştum hada yaltı barmayın, toştayın, yürümeyin. Men aytam sabırlık gerek. Vakit yeterli. Bunlar meneli. Men aytam ele oğullar var bit. Menem elde oğullar bu dep aytıp geldim. Şuna inşallah mene hele şu bayıl hatıram riza olma hala Kurban aytı günü kömektep haylap kol getirip meni tagaylap kızlar. Bulat ağa, qatınığız Роза apay imam buluğuğuzga ne için o qarşı ine? O adarak karşı geldiğinde ağır vazife deyip. Medeni usakta işleges, yaşlardan gelges. Kaybırda kadıp gitten, itip gitten. Kadıp arakın timiteğinde. Şundan men aytam işte barsan kadıp büteyinde ol. Hele kartaya gele hatta ben şu yaşki kadıp büteyinde deyip. Şundan yaralar bu gası ulda riza buldu. Elle Роза apay da beyseme. Rıza Pay'ın yaşlı ansamblede biz birge beyinik. Tanışıp tege kül halı verdim indi. Balgırtı seske akuna bir şuna baktı. Mete o kadar matur seske ama. Şuna buna inşallah tege bayağı attıksı Rıza Pay'ın da aytı vergen. Şu yaşlıktan birinci salisine barbur kasam bala kevgasaga mintip. Şuna aytım. Mine haydır aytım alavun. Barbur bir etken hayarım turmuş karşıda dey. Yaşlıktan birinci salisem bilen rayondan halı yigittim gün bağıratım aldım deyip. Aytım yıkaydan kırışım alavun. Bayık proyekti hede nime gelir öğretti mi? Bayık konkursu mine öğretti deyip men elekten bileynim. Tege beyudin tarihtarın atayta turganım. Olun her bir beyudin tarihi var. Bu tarihi beyu bulmay. Şu tarihka tayanıp kişi beyu hala. Tarihka tayanıp jerlay. Şu rayısıntırga ki hem de meni көрген bilgenler hay bizim atkadan artist. Hay bizim atkadan artist çıktı. Olular yaşlar da şuat eder buna. İnşallah şuat koğranda ereyim. Şuat etken hüdlerini. Aytkan hüzlerigizni davam etip, hazırki yaşlarga, kilesak buğunga, bulasak büyüsülerge nimeler dileriniz? Aytır tilekler şulinde tuğanlar meni aytırım hazırki vakitte elekki hemen turmuş ağır tügül. Tırışır gerek. Her kimden uydinen turar. Ol beysi bulunma, yersi bulunma, taşsı bulunma, hizmetkar bulunma. Ayda mesele hele uydinen turar. Ol helatin uydu güter geteyiş. O ağırlıktan kurtuna yaramay. Bir vakitte la.
Булат ағай, тапшырыуҙың аҙағында һеҙгә 3 бәләкәй генә һорау биреп үткем килә. Тормошығыҙҙа иң мөһим төп һүҙ нимә? Хәзер хаттагы нимә дип әйтәм? Тормышта төп һүҙ бер-береңде аңлашып яшәү, бер-береңде ихтирам итү кәрәк. Бер-береңде һүҙен тыңлар кәрәк. Хатының нимә әйткәнен тыңдап утыр кәрәк, или һин әйткәнде хатының тыңларга кәрәк. Уртага һалып, кәңәш итеп, шулай итеп яшәр кәрәк. Йәшәү маҡсатығыҙға ирештем дип әйтә алаһығыҙмы? Ниятимә ирештем. Benim дан казандым, хөкүмәтебез миңа атханага мәдәният хезмәткәргә исем бирде. Байыккала барып җиңеп кайттым, итегенде алдым. Әлхәмдулилла. Рәхмәт димәм. Кеше яҙмышы электән яҙылып ҡуйылған тигәнгә ышанаһығыҙмы? Аны әйтә алмайым, тугандар. Атай мәрхәмәт әйтә торгайным. Аллаһ һин һәм Аллаһ һине нитә зурайта, матурайта. Аллаһ һилбәшә кирәк. Булат ағай, имен-һау булығыҙ, ауырымағыҙ, һыҙланмағыҙ. Беҙҙе ҡыуандырып, байыҡтарҙы ҡыуандырып ала бирһә, оҙаҡ йылдар буйы йәшәргә яҙһын һеҙгә. Әңгәмәгеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Иншалла, шулай булыр, иншалла. Әңгәмә апарғанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ теләйем. Ауырышығыҙҙа еңеллек теләйем. Матур итеп һеҙгә һаулыҡ. Бала-сағаларығыҙҙың, иптәштәрегеҙҙең, тапҡан кәсиптәрегеҙҙең уңын бирһен Аллаһ Тәғәлә. Һаулыҡ, сәләмәтлектә йәшәргә яҙһын.